Hi, my name is Akil. The main problem that we realize in plant system is the inefficient water usage and the need for manual control. In aquaponic, water must flow consistently to ensure both plants and fish stay healthy. However, without an automatic system, it requires more energy and higher cost. Therefore, we choose to build a bell siphon as a simple and low-cost solution. Another common problem is that fish waste, leftover fish feed, and plant debris can enter the bell siphon and cause blockage. When this happens, the automatic draining process is interrupted. Water circulation becomes unstable and plant and fish may not receive the ideal growing condition. This problem increases maintenance costs and reduces the overall efficiency of the aquaponic system. Our second innovation is to add an aquarium sponge beneath the bell siphon. For the low-cost bell siphon, we use the container bucket, and standpipe we use the PVC pipe, and put the bottle, two type of sponge, and that's all. Our project supports SDG 6, clean water and sanitation, by helping to maintain cleaner water in the aquaponic system. It improves water quality and promotes more sustainable water management. Our project supports SDG 4, quality education. Because aquaponic is part of the Form 2 Design and Technology RBT syllabus in Malaysia. This innovation helps students gain practical experience, improve problem-solving skills, and understand sustainable agriculture through hand-on learning. SDG 17, Partnership for the Goals. We partnership with Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nazari bin Nasruddin. Ya. Saya daripada SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Saya nak tanya soalan ke Ustaz. Mengapakah elemen asas kehidupan tumbuhan dan ikan penting untuk dikaitkan dengan aspek falak? Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Baiklah. Ilmu falak ini dikategorikan sebagai ilmu alat. Alat untuk mengukur waktu dan alat untuk menilai waktu. Oleh itu, dalam apa jua benda-benda hidup, semuanya tertakluk dan bergantung kepada waktu. Dengan ilmu falak kita dapat mengukur waktu, usia, habitat benda-benda hidup. Itulah sebenarnya. Jadi ilmu falak itu kebanyakannya diertikan sebagai ilmu langit sahaja. Ilmu yang berhubung tentang langit. Tapi sebenarnya ilmu falak itu adalah ilmu alat. Dengan jasad langit, kita jadikan jasad langit, jadikan matahari, jadikan bulan itu sebagai alat pengukur waktu. Untuk kita mengukur waktu benda-benda hidup. Apa jua benda hidup sememangnya tertakluk dengan waktu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya ada warahmatullahi soalan nak wabarakatuh. tanya Ustaz. Ya. Apakah pandangan Ustaz tentang penggunaan AI di kalangan pelajar sekolah? Ya. Baik, terima kasih kepada adik yang bertanya. Dan pada masa kini kita sekarang ini didedahkan dengan satu perkembangan teknologi yang terbaru, iaitulah AI ataupun Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Lihat teknologi ini, dia punya ciri-ciri dia.
dan juga bila kita uji dia ni satu benda yang semakin memudahkan kita, ya. Kemudahan tu ada pada kita, makin urusan seharian kita semakin mudah bila kita guna teknologi ni, sebab dia boleh selaraskan ataupun sinkronis banyak benda, dan dia boleh bagi kita jawapan dalam masa yang cepat dan pantas. Jadi kita boleh manfaatkan dia untuk pembelajaran kita. Contoh, cumanya satulah, bila kita menggunakan teknologi ini, Al-Quran memberi panduan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu satu berita, hendaklah kamu tabayyun, iaitu selidiki. Jadi sama jugalah dengan bila kita mengadaptasi AI ni, apa jua jawapan ataupun apa jua penemuan yang diberi oleh AI, kita kena buat semakan. Kita dalam disiplin ilmu pengajian Islam ni pun, kita kena lihat siapa yang dirujuk itu. Dia ambil rujukan tu daripada mana? Individu. Siapa individu itu? Kalau buku ataupun kitab apa yang dirujuk? Kalau kitab tu adalah kitab-kitab yang muktabar, maka kita boleh berpegang lah. Kita itulah pada saya sebagai seorang pelajar dalam kita mengadaptasi teknologi AI. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Now I will show you how the bell siphons work. A closer look at how this bell siphon works. As the water level rises, it fills the outer area of the bell, while the PVC pipe keeps water away from the bulkhead opening. The water will rise until it reaches the top of the funnel. This establishes a short column of water within the bell. Now water will start to spill into the exit tube, and because the funnel is much larger than the pipe, the entire length of pipe will quickly fill with water. This establishes a long column of water within the pipe, so the siphon can begin. It's that extra column height that allows the water to be pulled up through the bell and out of the grow bed. The siphon will continue to remove water until the level reaches the bottom of the snorkel. At this point, the snorkel siphons air and introduces it very quickly to the top of the bell. This immediately breaks the siphon and empties both columns. Now the cycle can start again. Conclusion, our bell siphons and aquarium filter sponge innovation improved the efficiency of the aquaponic system. It reduces maintenance support, sustainable farming, and contributes to the sustainable development goals.